Kani Gadega Pati CTV. Haka arbu praterik mentau benai risau ke Asian Institution of Nursing Education Guwahati. Kalau pun ko borami kisamla ki bala pendap ya kejing pulih nakani ke jaka pulih haki subjek baper. Nalor ki wei pat kijai ben riau nakaleng kani ka than stay lamengi ki ba pulih hangne kisamla nakani ke jela khamtam ki ba nakani ka rilum khasi jain tiaru ki dan bon ki ba pulih bar ki balawan chakmat haki jing pulih jongki. Kisamla ki bala pendap ya ke BSc Nursing hakani ka snem kiladan 100% ngot baro. Bat ya ke basic BSc Nursing graduate kiladan 100% ngot haka MSc Nursing karsan ngon. Hapa phasha kita apa lani kisamla ki balawan sakmat de hakajing pule. Haka MSc Nursing layo da ka khushi armarang kat bahaya ka second position part layo da ka oinam yarang. Haka BSc Nursing part ya ka first position layo da ka samla da pila risas imli. Bad haka second position layo da ka samla Kalesha Jaran. Bad haka third position part layo da ka Sanggita Paul. Haka ni ke jelang nalo ka jing pun ko boram kisamla la pelaj pai baru yu ka souvenir jong ka ni ka cakap pule. Kani Gadega Pati CTV.